Pamirsa sejeroning laksanayang upacara pitrayatnya yening kekantenang aslah saban pemargin nyane saha piranten nyane kekantenang pato sakemon yening pari tetas wentan pinan ibu biadin wajakan nyane sejeroning laksanayang upacara pitrayatnya utawi ngaben makweh wajakannya nih niwah paladan ngawit ngaben utama madya rauh ring niste paladannya nih makweh taler upekara saha pirantinnya nih sane minaya ngabenan punika tiosan punika taler mopikatan ring kuentenan ilikide desa mawacan upacara pelabuhan punika kemanghang utama mungwing sinari tunggil paladan puncak pelabuhan kerinin antuk melapas piranti plepon sekadi lembu pemeraman miwah saneliana. Ditar kalau titiang wangun yadnya sane kebaos muputan baktian titiang ida nalingsir plepon ida peranda geria ketewel ring sejeron palatan sampun titiang margiang ditar kalau ida peranda lebar ida batara lepas kawit titiang duk ring purnama sane sampun lintang punika kemargiang melelat rin sapunika. Hari sejoroni pemargi melelat punika titiang meresidayang ngungahan bakti ring ida nalingsir sane kebaos abo bangkitang sapunika. Nah ring sedetat kalau punika taler nalingsir titiang pinaka yaya manakarya ida peranda giri ageng kemenuh ida sane ngeragayang bakti sane katur ida betara sapunika. Nah lari sering sejeroning pemargi sekali mangkin sahaning palatan polo pali acara upakara sekadi napi sani dresta memargi dikiring desa kemenuh sampun sida memargi antar. Yen nerah ring pemargi sampun utamaning utama ring atma wadana sane tutujono wantah ngwaliang pemargi panca mahu buta puniki mewali malih ring sangkaning rumadi ida batara-batari ida sangyang widi wasa sapunika. Sajeroning galah punika bendesa adat kemenuh ida bagus alit midartaya pinaka menggalaning adat rikala ngewangun niatnya sane kebaos muputang baktin majang ida anak lingsir palepon ida pedanda gede ketewel sajeroning palatan sampun kemargiang antuk makudang-kudang palatan
Yang ini pemargi persematonan titiang dikiring desa adat Kemenuh becik pisan. Asikir yang anggo geria saha wargi sarang sami menawi tetaler anggo puri sarang sane gumanti pengabih geria wantah becik pisan. Kedasare nantu sapunepi wantah gotong royong gumanti yadnya jagi muputan ida betara lepas wantah kedasaran nantu jadi sekali bawa semangkin puki kenasaran untuk bakti sapanika. Nggih. Bakti puniki antuk ikhlas sareng sami jagi ngungahang bakti puniki ring ida lepas mangda ida mewali malih. Di sejroning pemargi ring jagat aris sekali titiang pinaka penglingsir penuo dikiring desa adat presida aris titiang bangun antuk asiki titiang rita kalau ida pada lepas lebar wenten paruman anggo gria kesarangan antuk prajuru sareng sami saneka bos adat dinas sampun mesikian. Sikiana wantah muputan yanya puniki mangda asiki punapi baktin krama pratin jagat ring ida petara lebar sane sampun anggen titiang pinaka yaja mana. Ring sajerone ritar kaleng wangun upakara ring kayangan adat ring Kemenuh irika tala ida sering muput tedun kemanggahan dari sida pinaka pemuput yadnya. Nah makin malih titiang meresidayang waliang baktin titiang antuk ledang ida saneriyenan sampun iring titiang put gala ring jagat inggih punika jaging wangun karya muputan karya napi malih nah iriki titiang pulih galah mangkin ngungahan baktin jagat marap ring inggih hida petara lepas antuk ko gotong royongan sao muputan acara ring puncak acara sekali mangkin nyantos ida mengenah ring tunon mangda ida talan mewali ring sangkanin madi sapunika. Pelebon sane kemanggahan tamu sejroning palatan pengambilan pekaryan kelaksanayang antuk gotong royong saking pasmetonan kramo banjar saha praya punika talar wargi sekadi pelebon ide pedana gede ketewe bekwalake nanang dados perbekal ring desa Kemenuh kalih periode edan upacara pelebon talar kelaksanayang antuk tata titi militer santukan ide pedanda sane sampun lebar pecah pensiunan TNI Angkatan Darat sekadi sane kekantenang upacara militer puniki. Rasa kegotong royongan pantaraning sesamen kramo mawinan asing-asing pekaryan dangan antuk ngambilin dan sekatah pebuat sanelianan preside kelaksanayang sekadi pelebon.
Sampune rauh ring setre utawi puno. Sedurung kelaksanaan plebon, dalar mewali kelaksanaan upacara militer antuk tembakan salpu oleh TNI Kodim 1616 Kianyar. Mungwing riwayat hidup, duk walake mepesengan ide bagus Madeswela, sekolah militer secada milsuk warse siu 100 sekat sia, lan secaba rek warse siu 100 pitung dasa siki antuk pangkat serma infanteri. Mungwing tanda jasa inggan punike satya lancana gerakan operasi militer 4 lan satya lancana penegak riwusan kelaksanaan upacara militer raris kemargiang upacara pelebon melarapan upacara pelebon preside digelis mewali ring pance mahabuddha.